kaum nun umat Islam pedang syariat Muhammad Nabi membeta ikut sapa jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut sapa jamaah kaum bid'ah kaum wahabi lepas dan debat kaji pegadang syariat Nabi kaji buaya dalam hidayah harum usalli syariat Nabi kaji buaya dalam sembahyang harum usalli kaum nun umat Islam pedang syariat Muhammad Nabi membeda ikut sama jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeda ikut sama jamaah kaum bid'ah kaum wahabi kekunur sebab dibenci datang urut jemaah azan sekali talikin mayat diken harum peringat ke urang mati talikin mayat diken harum peringat ke urang mati lafai sayyidina hana ajaran terawih lapan diken bun nabi kanduri maulid diken harum dipegang bunyan meria-ria kanduri maulid diken harum dipegang bunyan meria-ria oleh kaum nun umat Islam pedang syariat Muhammad Nabi membeta ikut sabah jamaah kaum bid'ah kaum wahabi membeta ikut sabah jamaah kaum bid'ah kaum wahabi ikut ulama jika dekat sesat cukup tak berhad jika Yahudi letak yang tolong yang bersalahan hanya sesuai dengan sunnah Nabi letak yang tolong yang bersalahan hanya sesuai dengan sunnah Nabi sifat 20 harum merenung wadah tatanya hana alasan lanjut berdoa bau dengan mati hana arti yang sia-sia lanjut berdoa bau dengan mati hana arti yang sia-sia tapi yang lucu wahai sahabat kayu berdebat hati paduli cara membantah bab pegahabat ilmiah lagi majusi cara membantah bab pegahabat ilmiah lagi majusi wahai kaum nun umat Islam hidup syariat Muhammad Nabi membeta ikut sabah jamaah kaum bid'ah kaum wahabi
Rumah dan kamar sino di tempat